Krish Bakhuid, Tongin Duai, Nagabinda, Sinovia, El Fleda, Nongkhlau, Baron Gexam, Bautrain Karku Kardo E. Duai Nagabinda, Abigail, Valentina Swer, But Mira Safrin Swer, Kiberton Hapeng Jing Shitam, Bautrain Pincoid Biki. Duai Nagabinda, Divino Dakar, Badegasni Ka Mindagasni. Duai Nagabinda, Com Brionia Mary Marbania, Pakin Light Nagajing Shitam. Duai Nagabinda, Be Dafini Marbania, Baron Gajing Pa Gajing Shitam. My spotlight country. My spotlight country. Kohimen kopara tong ins ngongo yautrai nagabinda kajingai kajing karkoparo baudang tese halo jungi idwai kerpang nagabinda kanegasngi bakidong bangidon ka convention nagabinda kikina kerpang indwai nagabinda bar kikina kibaman chimenda ka convention menda kasngi bakindup yo jingai kajing karko nginang ai tiru ya kajing tumu jungi lamba kajing asai lem jungu Thomas Aquinas Bakhuid Uri Kuid Bakrau Janga Balam Balayada Yaga Jingaid Ulahikai Bun Ki Baro Bangindu Pene Yaga Jingaid Hakabalang Catholic Tunginang IT Yaga Jingang No Jungi Bautrain Karku Kardo Yangi Ha Kerteng Upa Barukun Badumen Siem Bakhuid Amen. Kajinga E Jangotrai Jangiu Jesus Christ Bat kajingi jangoble, lem bat kajingi asulak jangumen siem bakuin, kindon, rengka bat pi barra. Rengka bat piru. Ko himen ko parang, tongin sange sipor ban pan map nagabinda kilait kilat jangi. Ujisu kloy ban van rung haga jingim jangi, ban pinjai jai, ia ba roka jinglom bas new jangi, paun pen kuid yangi, ladangi kot kerpad yawu, ladangi kersiu yawu. Larangi ailat yawu un shimdi pura yaga jinge chungi barra but un pin kui dingi nakita ki jing thalot tongin IT yalade shautrai yaga jing thalot namaru jisu tip yaga jing tuna jangi utip yaga jing thalot jangi utip eki pop barra ki bawan rung hapo jangi padu kloi ro ben yarap yangi habangi kot karpad yawu Kotrai Jisu
ngilong ginom pop map yangi sait kud yangi na baro ki pop ki bangilale nga plam how play badon bor baro bad happy ko himen ko para bangilale pop shibun e dagi jim parkhan dagi tin dagi kam dagi jingle klet dagi jingle palat janga dagi jingle palat janga dagi jingle palat bakrao e janga namar kata ngakarpad ya kamaria Bakhuid kabayai sa kateisoti ya ki angel batiri khoi bariapi ko himmen ko para banduai na gavinda janga how try ublay jangi ublay badan bor baro nisne yangi barendala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen. Isneyangi Traiken rat koble Isneyangi Kristo ma Go Kristo ra Go nong penim jangi penim yangi Traiken rat koble Isneyangi Traiken rat koble Isneyangi Kristo ma Ko Kristo ram Ko nong penim jangi penim yangi To ngin niya duwai ngiduai nagabenta ki jingtumu jongi baro ban ngiduai kerpangru nagabenta baro ki paralog nongershan nong yasaid ki nong ruwai ki nong tem ki co-worker ki father ki sister jong the Holy Redeemer Universe Center Mawkhlam bautrai un kerko karhai ki baro ngaduai kerpang nagabenta baro ki ba spoon yaganega center ki ba rap spoon yaganega center ay ka boru try nang van hier halo jumpi baro duai ru nagabinda ka jing duai bat ka Bible convention kerpang nagabinda ki kinarit minda ka Sngi pa kinia jingai ka jingker ku halo jumpi baro kumjuru ya baro ki kimi ki pa ki kun jangki shakaneka Bible convention hangni Koblay me ubala pelong yawo Thomas Aquinas Bakhuid uba paunam haga jing sherhem jangu banlong uba Bakhuid bar haga jing turiap jangu yaga jingi kai Bakhuid to ai hangi ngi karpat ba haga jing kar jim parkhat jangi ngilla ban play jing mut ya kaba ulaki kai bar haga rukam em jangi ngin pertu bot ya kaba ulale da utrai jangi u Jesu Kristo kun jame uba im bat sansha rengkat ban me haga jingilang kabe jangu men siem Bakhuid uble junam la junam Amen. Jingpule nakasiti syaki Hebrew. Kajinget kalong kanong rim jang kie ya kibala kermen banyo. Kajing sauti kena ya kie kiba omla yo I. Namarda kajinget kiru hendai kaya pediang ya kajing menjur jang blay. Da kajinget u Abraham ula ko ungu menbala khad ya u ban lech syakajaka kaba un sayui kum kanang pateng bat ulalej klem datip syai un lej kajinget da kajinget ula syong la sa ha kari jong kajing kular la kum hakari nongwei da kapa syong haki yingjan ringkat bat u Isak bat u Jakob kinaya pateng lang bat ya kaju bat u ya kaju kajing kular naba ula khemelinti ya kanong ba kabas khem hakaba unong saindur bat unong tei udei ublehi da ke jinget kasara hiru kala yo kabor panpun khon
wat haba kala palat karta. Namar kala pensiongnya ba uta ubala kular ulalong ubala ban syania. Namar kata na uwe ubreu uta ubala long kum ubayam lakha ya ki khon ki ksiu ki babun kat ki klur ka beneng wat kat ki sembo siap ba omla nyeu harut duriau. Kini barok kila yap hagi jinget klem da yo pediang ya kata kepala kular benban kila yo iyaka bat kila pediang hun yaka na jingai da kapa phla ba kilong tang kinong wei bat kinong syong basa ha ka perthei na ba ki breu ki pakren kumne ki pen isai ba ki yawat yaka rilajang lada kila perkhatang syapang kata kari na kapa kila mi kinjin dalayo kalat bandit pai biang syata. Hendrai kumba kalong ki anut ya kari ke pakham baha kari baken japeneng. Namar kata ublei umleran ban khot ya ublei jongki namar ulapan krek kanong ba na ke bantah jongki. Dagi jinget Abraham habra tenju ya ulah terwa kenya ya Ishak. Bat mau ubaya pediang ya kijing kular ulah keloi ban kenya wat ya la ukhon mawarwei ha ubah la ong dei da Ishak papin sayo ukhon kiksiu jongpi ulah pensongnya ba ublei ulah ban penipat ya kibreu wat na kijing yam kumta ulah yo biang ya Ishak bat kane kelalong kadak parsi kaktin jong try isongo yaublei na gospel Lukas long iwe kejupap chungi enyaro yau trai ublei ki Israel naba ulawan chungo ya lagi pai enyaro yau trai ublei ki Israel naba ulawan chungo ya lagi pai ula penmi na kabantai chungi ya unong penim badon bor hakaying usyakri jung udabit kumbau la kren aka sentur jong kinang itu lupa Bakhuid jong nadu mendai cuba enyaro yo try ublei ki Israel naba ulawan jongo ya lagi pai ba en sapelait yangi na kinong syun jongi ba na kakti jong kitu barok ki ba isi yangi ban penpau ya kijingi snei palakular haki kpa jongi Patban ken mau ya kejutang Bakhuid jong kejuba enyaro yo try ublei ki Israel naba ulawan jongo ya lagi pai kejingkular ba ulas mai hau kpa jongi Abraham ben ai hangi ba mangi anda la pelait na kakti kinong syun jongi ngin la ban sekri ya klem jingting ha kejing rublei pat ka hok khmat jong barok ki Sngi kejing im jongi enyaro yo try ublei ki Israel naba ulawan jongo ya lagi pai Utrai undon rengka bat pim kajing puli na ka gospel Bakhuid kat kumu Markus hagata ka Sngi yanda la premi u Jesu la ong hagitin ranjomu yangin ya leit shashilian gaduriao kunda enda kilayino ya upaid ba kisin ran ki yalam yawu baki hapo kaling kumba ulong baki vei pat kiling kila don badu ka eriyong ka bajur kalaki baki jingat pelung
kilastang ban pasyait syakaling hadu bakala jandap daka uji supat udon hakatudong jongkaling uyotia halor ka singkli kesenran kila kersiu yavu bat kila ong havu ko nungikai hato memperwa lada ngiya uji sulaki badula dumok ia ke ler badula ong ia ke duriau to jemno to jai ka ler kala jemb no bat kala don ka jai ka bakarau nang daula ong haki bale pia kawe hato pimbat don jinge Henry kilas ngoping hadu kata bat kilas tang banyakli paramaki uye kain une bawat keler bat keduriau ki kongu iawu ka gospel jong utrai Kajing apa yang Chris. ko hemen ko para bait hautrai Jesus Christ mendakasngi kabalang karake yakasngi burom jongu Thomas Aquinas Bakhuid lakha yawu ha northern Italy house name Kadarspa Arpo San but ulakalat house ha usnem Kadarspa henyu po sau ula im tang sau po kindai snem karita bad kabalang kakain iawu kum ubastard jing ikai uble bastard yaka jingte ble bad ulalong bastard banyada yaka balang catholic haka jinget baki kibriyo baro kinvantur shajan ya ujisu haka porjongu kaladon bun ki jingale kam karpang nakalyang jonge jingikai jongu Aristotle ulakikai bun ki baro yaka philosophy jongu but kalastang ban priyang haka Europe baro kawe kamdame kilara yakane ke jingikai da kibanget yakane muslim but kilastam ban pen priyang badu Aristotle ula kuslai jingmut palat namar kata ka jingikai jongu Aristotle kaladon ka jinge palat hakabalang bad ulastang ban hikai ulastang ban puson jilliu yaka jimmaya jonge jingi do bale bad ulastang ban yada yakabalang da ka jingikai jongu kabba ula don ka jingkwa ban late long lindo namar ba ula pule haka school ba penyad ya ki Benedictine bad kimiki pa kila kamilandi ba un join un Lait-ïa so bad ki sang Benedictine Henry mau pat ula jit ban late shaka Dominican penpan bad ulastang ya ka jingim shisnem eye ki kimiki pa kila set yawu haying ba undup kelana kata ka jinglong jongu ka jingkwa jongu Henry ula long uba satar haka jingrai jongu bad ula yaine ban yai shaprang yakaba ula tumu ula trang bad ula pule na ki jaka baper ula pule na Paris ula pule na Cologne bad ula pendibit yalade ban hikai ban to ye ki kot ki paunam nagabinda upai jongu bale ula hikai ye ka theology kaba biang bha haka jingim jongu ula don ka jingang nud kaba palat kumno banyada ya ka balang Catholic na kano ka jingikai kaba kindria
Ba de nakataka daw kalami naka jimmud jangu ka jimpuson jangu ya ka summa theologika. Kala yarap shibun wad mendaru ya ka balang ban puson ban sautu. Henry kawai pat kasni kadba udang terua mas haga jingdawai jangu ulayo ya ka jingyam mad ka ba kerpang ya uble ya ujisu aka jingyam jangu. But nadu kata ka por ulas tang ban perkat ya ke baura baulat to kamlong eye habayanu jor bad kata ka jimpau baulayo mad haka por Eucharish Bakhuid bad kala ongru buon gi kot baulat to ula penjot namar baulas ngautu kita ke baura ka baulat to ha kita ke kot kamlong eye habayanu jor bad ka jingyom mad markumat ya ublai badula ong long ubaritam ko himen ko para ke jingyam mad ya jisu ka penkala ya ke jingyam chongi ke jingyam mad markumat ke jingyam mad ha ke jingyam shimet kan yarap shibun yangi ban lait luit na bon ke jingge ke jingting chongi ke jingar tatin jongi ke jingpang jongi ya ke jingshitam jongi ya ke jingjinjar babun jai bon sin ni yem kumba yem minda namar ba bon sin nim ju yom mad ya jisu ha ke jingem jongi bon ki banged ha jisu ki ong hoy na pinbiang na dong shadong ya ke jingang nud abat ke jingi kai janga balang saka epan bon na padang jongi ni im ha ke jingsha pintame jongkane ka parthe but let's say don bon ki brio ki ken ya ka jingri ble jongi ne ke jinge jongi tik kumbangi pendap kano ka kam ha ka parthe henry ya ka kilip ma uno ubrio kano ka brio bayoma de kerpang ya uble ha ka jingem shimet hangda ka jingem jongi kan kelamar kompong let's say manga ban mapi ngidang im kaju kalam kano ka jingkala de na markata ngimpat yomad ya jisu markumat ha ka jingem jongi ngimpat don jingyom mad ya jisu hoy ni yomad mas ni yomad de ka jingdawai ni yomad ya ka sacrament henry kata ka jingyom mad baro ka sakut ha ka jing snow jongi henry palat ya ka jing snow ngidon kam banyad syakata ka jinglong jong ka beneng nangda ngin sastang banyo mad ya jisu kerpang banyong ya ke baro ke bangi perkat hadu menda kamlong ye habayanu jor bad kata ka jinglong jong oble ka bangi yom mad mar ka mad ha ka jingim ni snow ha ka gospel menda kasni ki apostol ke la dan badu jisu kila bam badu jisu kila snap ya jisu kila yakran badu jisu henry kim shimla yomad ya jisu kumba ke de ban yomad shisha ban yusngo ki apostol kila don hakaling kila king yakaling haka duriyaw badu jisu Lait-ïa haringko haka tedong jonggaling badu jisu ulayotia haka taka kelip ma kami yakaler bakadaw babek Persya ia keling baka pala keling kala stang ban ki ka kala jan stang ban rung hapo keling baki apostol kilating ka ong kaktino bale kila kuslai jingmot kim sotu bale kila yo i ujisu batang tia hanto hapo keling henry kim shim la light na ka jingting kila yo iyaw jisu ngiru ngiyak iyaw jisu ngiru ngi kren sarong ba ngilang kristan ngiru ngilong ke ba kren sarong ba kaboro bole kalong wa palashisha ba diladang duwang inyo beit ya ka jinga ibaro wat kataru habawan ka jinge hakama jongi ngi kalon ngi ting, ngi shepting, ngi yam, ngi kuslai jingmod, ban ngim nang shuban le kano ka kam, wad habang is ngauto bang ilang kristan, kadaw kalong, ngim padio mahadu jisu. Ngim padio mahadiaw jisu, haka jingim ka jongi. Tat hado, bang yom mahadiaw jisu haka jingim jongi,
ngin im kaju kalan kano ka jingkala lesengin nang kam seniu shushu kadbanang yadi ki por kadau kalong ngimpat ya kendu ngimpat ya man pinkelianga hatu ki apostol kem shimla ya kendu jisu hoi kila yo au jisu kila tia badu jisu kila kren badu jisu kila ya renkat badu jisu henre u jisu shimla rung hapo janki niru kaju niru ngilong kaju u jisu umpat stang bandrung haka jingim kajongi bat ngiyos ngaw habau jisu ula ki ula dumok ya kadau bat kaler bat ka duriyaw kala jai bat ki apostol kilas ngaw pala bat ki ki daw bat kiler ki kongo iya une ujisu bat ulang ubelay siya Kiddaw, bat kiler, kila komu ya Moses, habaw Moses, ulara ya kedingdo, halor kasla duriyaw pasaw. Kawa Jordan kala komu ya Elijah, habaw la duway halo jangka. Kawa Jordan kala klan arliang, habaki lindo kibalara ya kasenduk jutan, kila rum hakasla kala kata ya kasla Jordan u Elijah ula hukum ya kamarian tab hadu banga mga don jing slapshu hagene ga perte lais nem shiteng ka perte kala komu ya u Elijah ekaktin jangu badminda u jisu pad u bale bashisha u ye hakaling badula hukum yaka duriyaw yaka ler yaka daw batkala kongo batkala jai nang daw jisu la yaki apostol worship ting ngait hanga bon ge problem jong ka jingim jongi kastang ban mi haga jingim jongi namarba ngim don jingay kai ka ba persya ega jingay jingting de jimbam ngait kaya kaba kaktin kaba persya kaba wanra jingmut mar persya yaga jingay kalong jingting habang don jingting ni kusulay habadon jingting ni artatin habadon jingting ni kinrandin habadon jingting ni pajingay bat habadon jingting ni kalonya kane kalong ga jinglong jangga jingting henry habadon jingay ngistang ban shania telan ya ublay kajinge kayalam yangi ha kajing shania telan kajing ding kapelam yangi ban pet im na kajing don jung ublay dina gadaga daw ko himen ko para buon ke brio banget haw jisu kim junge habawan kajing shitom kindia nga kin pet kin ino jingay namar kim don jingay satya ki im haga jingting tina kata daw ngidon kamban bratili yalade sha uta ubadon gabor halor kadaw halor kaler halor ka jingslap halor kamariam shania hauta ubadon gabor halor kiye baro what halor kid ler bat ke dew bat ke duriyaw badu baman tang ulong u Jesu Christ. Tina kata daw habang idon jinge kum Thomas Aquinas Bakhuid ngidon kamban trang ben yomad ya u Jesu haga jingem jangi. Ngidon kamban bratili yalade sha u Jesu leze habawan ke jinge habawan ke jing shitam habawan ke jing tinju haga jingem jangi ujisu udang iotia hapo jangi ngim pats ngautu ba ujisu udang iotia hapo jangi leseng ikidom ikibetar ba ngingop ha ke jing tenju ba bon jai ngi yakendo bon ke jingele ha ke jingim jangi ke jimba kala jangi kalong ha kita ke por ngi khalet ban kursiotia ya ujisu ngi khalet ban kursiotia ya ujisu ubadang iotia hapo jangi
ka jing talot jangi ban kersiu tia ya ujisu kalong ka daw jong bun gi problem jong ka jingim jangi dadangi kersiu tia ya ujisu barabor un penjai jai ya ka jing dom jangi un penjai jai ya ka jing auria jangi jim brai jangi jim bishni jangi jing snio jangi jim merlin basinio jangi ya ka jinge baro jong ka jingim jangi tongin long ki kun ki ba khloi ban kersiu tia ya ujisu namar udon ka bor halor kie baro halor ka jing slap halor ka ler halor ka dev halor ka jing lom basinio baro tongin tuwai nagabinda kaneka jingai halo jungiro jisu ba id ngis ngongu yami namar melong uble bashisha ngis ngongu yami namar melong uble badon ka bor halor ka mariam medon ka bor halor baro ka jing sinio janga partay bad menang yai sen shar yangi yaki inga sem jangi bangilong ki kun ki balai Enya ro yau trai Jesu Christ ko himen ko parato ngin playa ka jinget ka jangi nganget ha ublay upa badan bor baro unang tao ka beneng bad ka kindo bad how Jesu Christ ukun ba marwe jangu utrai jangi ya ubala po na mensiam Bakhuid ya ubala kana ka Maria Tesoti ubala shale bain hapo Pontius Pilatus la sanar panayavu ula yap la tep yavu ula hiasha ki bayam haka Sngi ka balay ula mi partner ki bayam ula kiyo siya beneng usang siya kamon ublay upa badon bor baro nang da unwan pat ben bishar ikibayim bat kibayam nganget au mensiyam Bakhuid haka balang Catholic Bakhuid haka jingya sulok kirikoid haka jimmap yakipop haka jimmi pat kadon haka jingim bam jikut amen Laispa nyupo. Laispa nyupo. Toya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jumpi kallong ka ba priang hun ha ublay upa abadon bor barro To try putting it in yan ji jong pi magabata kaching ro ko pura kaching jung kaching untoy yang i beragam ko jong paro away to priang hun ko trai ya ki jing tharwa jongi ba da ka ba me pen kuit pen kandang ya ki to ai ngi karpan bakilong ki ba penim yangi hagane ka Sngi burom chungu Thomas Aquinas Bakhuid kumjuru hakabangi kin ma burom ya ka Maria Tesoti da u Chris utrai changi Amen. utrai undon reng ka bat pim token tiu yala ki donod tongin aingu ya utrai ublay jangim
da shisha kalong ka ba shong hok bat ka badai kadaiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrat ko pa Bakhuid ko blay badan bor bat bam jikut namar haki rikoid kibala pengandang yalade habu Chris nagabenda ka hima bening kalong ka badai hok benyero ya ka jing suma sukher ba pala jame da ka ba me kot biang ya ka jinglom brio sha ka jing kuit ten rai jangka bad me ver ya ka ban mad hang ne ha perte ya ka jingai ya ke ba enyo ha ka perte batimai pat kumda rengkat bat ka kin hon jangki angel bat ki rikoit ngia ro ya me ban ngi pen bana klem sange tongin duai hakat jingri balai nakabinta ka jingai ka jingutrai ban man hiar inangai ti ka jingai jongi babon jai ka jimpang ka jing shitam ka jinglong jongi wa utrain pen jai jai ya kita baro ka banginang roi haka jingai inang duai nakabinta ka Bible convention jongi kinam ta kasngi dashisha melong Bakhuid kotrai kata mei jong ka jing Bakhuid barom namar khatangi kerpad yame to pen kuit pen kantang yakini ki jing terwa jangi da ka bapha ya umen siem jamme kum ga umje halo jangki bakin kalalong yangi kamet bakasnam jongotrai jangi u Jesu Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu bada ka ba aingu yame ula kedia yavu badula ai halage senran u om to shim batobam nakane phi baro namar kane kalom ka medjanga ya ka bayanaiti naka benda jumping Hakaju kerukam enda lalayabam ula shim yakakuri bada kabaingu biang eme ula ayaka halaki senran u om to shim batodi nakane pi baro namar kane kalong kakuri jangas nam janga jangke jutang bate mai bam jikut yakabayan penmi naga benda jampi ba naga benda ki babun naga benda ka jimma piki pop to lay akane ban kan mau iangam kosnam bakardor jango Chris tapen kuid yangi tapen kuid ke men siam hadim pen kuid tapen koi ben kia yangi to yada yangi nau bamen Kajimaya jong kajinge Katasi bagi bam yune upu bagi nakane kakuri iben bra kajing yap jong me kutro
namar kata ngi ke papen menda ya ke jingia ba ke jimmi pa jungu ngi talwa hame ko tra ya upo janga jingim ba ya ka kuri janga jimpenim ngi da aingu aidem namar malanyu yangi ki babit ben ya hakamat jamme per ben shakri yame da ka bas ngeverit ngi karpad yame bangi ki bayo binda hakamet ba ka snam ukris ngilong ki bela penyata lekawe da umen siyem bakhuid token mau ko trai ya kabalang jamme kabala priyang hasatala ka parthe bat ko penjana ya ka haka jingid renka bado francis upa bakhuid jangi fadan som administrator jang diocese but baru ki lingdo but ki rinium token mau lemru ya ki himen ki para shinrang bat kinde ki bela yotia da ka bakurmen ya ka jimmi pan but ya baru ki bela kalat no haka jingis ne jamme topdiang ya ki shaka jing shai ka kama jamme to isne yangi baado ngi karpad yame barengkha ba kamaria te soti bakoi ka kame jango blai u jaso bakodo korim janga ki apostol bakoi u thomas aquinas bakoi u francis de Sales bakoi but baado ki rikoi ki bela penskava yame pateng la pateng ngilong ki babit ben ya bin dale mag jingim bam jikut per bangin ya robert pendon boram yame da u kun jamme u Jesus Christ Davu lembadu badhavu kallang hameyo blayu pa badan bor hage jingelang kawe jangamen siem bakoi barra kaburam bat ke jingero junam la junam Amen. kohimen kopara daga jinge ka bajiliu tongin duai bau trai un beno ya ke jing sniu na ke jingim jongi kumba ula pinjai jai ya ka ler bat ka deu ba palong persha ya palo persha ya ke ling ka ba ke apostol kisha ngirungi don bon ke jinge inai ti da ke jinge duai na ka binda ka holy redeemer ni US center Mawkhlam but baro ke ministry janga kam dame ya ka bible convention na ka binda ke kinarit minta ka Sngi Kopa jangim ubah bening kalong ka bakui ka kateng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kandau kumba bening toay yang iminda ka jimbam jangi ka bahala ka Sngi batomap yang ikiring kan jangi kumba ngirungi map ya ka beles niu yangi badwatilam yang isya ka jimpan shoy henre ta perlain yang i na ka basinium Top light yang ingi karpat kotrai nage jing sini barro. Haga jing spoon jamme, tai jing suk jing sign hage Sngi jangi. Kramba daga jing arab ke jing isne jamme. Ngilait baro bon aga pop, bangin yo jing edan nage jing jinjar barro. Kabang idang ap ke melendi aga jing karmen bakhuid, but ke jing wan pa jang nong penim jangi o Jesus Christ. Namar kajumi kalau kaima kajumi kapor kapram jinam la jinam Kotrai Jesus Christ me ubala ong haki apostol jamme ka jing suk nga I happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi henry yaga jinge janga balang jamme bad haga jing spoon jamme toy haka yaga jing suk bad ka jinga tali kawe katkum gamon jamme mame ubaim bado basensha junam la junam Amen. Kajing sugutrai kandon barabo rengka bat pim dam bagajing do trai tongin yai ngu markeliam Hakami
ukun lambro jungo belai. Hakami ubakit na ka pop jungo parte. So kita ke bela korsa ka jing kawai jungo ukun lambrot. Bukan ram kamrong bersama lalu bagi yang jangan dari seorang terketin kamu siu jangan sekiai. Kamet pakasnam jungo kris kan rianga syaga jing impam chukut. Kominian Musim, Puji Su Janga, Angis Camp, Ramadan Teli, Sakramen Kutang Keduan, Yi Jame Nolor Ki Baro, Ngatram Pamanwan, Apoka Musim Janga, Namaba Mantakum ni, Namlaban Pidang Yame, Aga Sakramen Bakhuid, Tuan Apoka Dono Janga, Aga Jinglong Musim, Apiam Yame Halakadono, When Upon So Irade Badme, Wasyak when Class Shunami. Kotrai Jesu, ngis ngongu yame ngi ro yame ngi mane yame na marga jingis ne jame. Ngis ngongu yame ko Jesu, ba medon hapo kamen siam jungi. Ko Jesu, yarap ingi ban kursiyotia yame barabor. Ban light na gijinga ga jing snio ka ba wan ki hapo jungi Jesu. Ngidon gijing pang, ngidon gijing shitam, ngidon gijing jinja. Ngidon gijing so se ba bun chai, ngidon gijing kuslai, ngidon gijing ting. Ngidon gijing talon hagamet ka pa jungi hagamet siam jungi. Bun sin habawan gijing hagamat jungi Jesu ngi kalon. Ngidon kami gijing yarap jame Jesu hagijing talon ki jungi. Wan kotrai Jesu, wan yarap ingi ban sautu. Pamedon hapo jungi, pamelong ka bor, pamelong ubelay, pamedon ka bor halor kie baro kabang iye kendo hagijing im jungi. Kotrai sen sharma me halor ka ram jungi. Halor ke jingay jangi, halor ke jing sausi jangi, halor ke jimlin basniyo jangi, halor ke jimpang jing shitam jangi, halor baor ke jing talor Jesu, Jesu I bor inge Jesu, shindi pura yangi ko Jesu, hallelujah Jesu ngi roya me ngi mane me Jesu, shindi pura yang ke jingim jangi, shindi pura yang ke jing sausi ke jangi, shindi pura ke jing kuslai jangi inga sem jangi, I bor inge Jesu, hallelujah mane me, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. I boring it, Jesus, I boring it.
Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. To ngenia duwai. To ai ngi karpat ko blei badan bor baro bakat bang idang ngi pediang yaga jinga e dak pa me ai khangi yaga jingim batimai haga negas ngi bangi buram yawu Thomas Aquinas Bakhuid bat Maria Teisoti ngin skau kro barabor haga jingais born jame da ukres utrai jangim Amen. utrai undon rengka bat pim blei badan bor barwen karkoyepi uppa Barukhon, Badomen Siem Bakhuid, Amen. Yalisuk, Ban Penbana, Yakakubor Bhajangutrai, Dagajingim Kajampi. Yisomu Yawe. Laispa Arpudra. Laispa Arpudra. Telang yang ikut try telang yang hidup entry jinggi bagi lapta telang yang ikut try telang yang ikut try telang yang hidup jinggi don't tangguh And your royal try Jesus Christ. Amen.